bog svima, kak ste, šta ima i želim vam sretan Uskrs. Ljudi, nakon duga pauze od 2 tjedna nisam uspio ništa snimiti, ali evo me, vraćam se. Danas sam vam pripremio Battlefield 3 isječak gameplay u kojem sam napravio 2 nevjerojatna headshota. Ljudi, skill mi je 0, ali pogledajte i uživajte. Lajkajte, komentirajte i pretplatite se za zabavu. Vidimo se.